Пирень ыттыхалықсын небегех нация бачимеше чилай. Шыртан, тулдармыш, шырбе, кесел, кымыржа, кабыртма, ыштан дюрех пурнедясын забдерін. Ажасемшін візене мүнле, мүнрен хадырлени шуцыр интереслі. Абат пішернімай сисмезірек хал историне тіптезегірзі гаядын. Шавынба елана гертнеде елжік районенжі Патрик келішкулінже нация бачимешен кураве ергелесіне. Фирен школда абат пожерес ела каждый жулах пулза ердет. Кыр мындыры житсесін, эбер каждый аджам школа чаваш абатизене пожерзе гелять пар. Везене пыр-бірін жіне бұқса, мүлі пожернезене калаза барат пар. Пырле бұғынза савынат пар. Кайран вара пұрде бұғынза хак пара пар, пожерме варенет пар. Кер мандыры куравра шавын бегех терле үзендіранран сталана алашыземде бұр. Кайран патигартисем шучандалықпа жиғыны юмақсем лартма бұшлашы. Паллах класс по класс хушинже пур енбеде херю омырду бұрад. Шыварсем кире әшлеме газасан, чуғынны зем шывей загайна, буянны зем вара квас, турох. Мангун эрнинже вара, эрнибех игерже бажерна. Пирин таврари чавашсем пиде тутлы пежерме юрадайшем. Анжақта күнді баян шыртан шука, эбі оншынжен кыштақ кала забарашан. Шыртана нумайлы қабы жереші. Она вазем хыназем кезен де лартмая пидаван деші. Тада ойхерейзе жүремеде. Чаваш шыннызем атне хынана келзен, вазем пиде савынзақ озен абачиме жизыне юратсақ шиеші. Хыназем бұрзасын. Чаварсем садежіне түрлерен абатшимасем лартна. Сомахран хуплу, квас, нимар, турах, пюремет, чогот, хурангу кле. Мәннелі клеен чувашсем пюремеч пожерме юратна, пирен аз анниде пюремеч пожерме юрадат. Каш серен бол чуста гуратте, ирхине вара ковышка пюремеч пожереть. Шырылми жатна эбеде она полушадым. Вара вол шырылминже канду пюре даватте, кабыртма жіне сареть. Эбе пюремеже шкула есекизе ажасы неде хоналадып. Куравдени пықса жүреме майбырри бешеш кызықмар, чигымылы заман шемешсене астевзе пықны. Пірне кыштақтудан забығадын, кеприне, чілхене пірлешіце аманны гына.